Ibihe byiza nshuti bakunzi mukomeje gukurikira ibiganiro byacu, ni amakuru atunguranye muri iri joro, ni amakuru adasanzwe muri East Africa by'umwihariko mu gihugu cy'u Burundi, ni inkuru itunguye bamwe mu banyamakuru cyangwa se bamwe mu bayobozi bagize igihugu cy'u Burundi. Muri iki kiganiro tugiye kuba twababwira byinshi kuri uru rupfu rutunguranye rwa Perezida Neva w'igihugu cy'u Burundi. Nge tugiye kuba twabana, urahava rwose umenye byinshi kuri uyu mugabo bitari byamenyekana neza icyaba cyamuhitanye. Benshi baravuga ko ari intambara yijanditsemo mu gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, abandi bakavuga ko rwose ari indwara yaramaranye igihe kirekire. Byinshi tugiye kuba twababwira byatangajwe na bamwe mu Barundi. N'uyu Murundi rwose mugenda mureba hano wagiye ubitangaza, ni Abarundi babyitangarije ko uyu Neva rwose perezida w'igihugu cy'u Burundi, uyu perezida rwose yamaze kuba yitaba Imana. Ni inkuru rwose igiye ahagaragara kuri uyu mugoroba. Rwose ndagira ngo mbamenyeshe ko mugomba kuba mwakanda subscribe, ubundi bwo kugira ngo muzajye mubona amakuru nk'aya ngaya meza cyane, amakuru ya politike ndetse na diplomasi, tutibagiwe ndetse n'amakuru y'imikino kabisa tuzajya tuhababera. Rwose ibitekerezo byanyu birakenewe muri iki ikiganiro tugiye kuba twabagereza aho rwose cyangwa se twabamenyesha icyaba cyahitanye uyu mugabo Neva cyangwa se Evariste Ndayishimiye, perezida w'igihugu cy'u Burundi. Tutabatindiye bakunzi bacu, uyu muperezida amaze igihe kirekire bavuga ko rwose arwaye, bamwe bakavuga ko atarwaye, bamwe bakavuga ko afite ikibazo cy'uburwayi budakira aricyo umutima kabisa. Ariko byaje kuba byatangazwa neza ko hari ku isaha y'isa 11 z'umugoroba kuri uyu munsi nibwo amakuru yasohotse hanze avuga ko uyu perezida Neva Evariste Ndayishimiye hagiye inkuru hanze ivuga ko uyu Neva yamaze kuba yashiramo umwuka. Ni mu gihe bamwe mu baturage b'igihugu cy'u Burundi bari bamaze iminsi bitwaye mu mutwe uyu muperezida Neva bitewe n'ijambo yavugiye hariya mu gihugu cy'Ubugande, ubwo perezida Yoweri Museveni yarahiriraga kuyobora igihugu cy'Ubugande. Ni ijambo ritashimishije bamwe mu buyobozi bw'igihugu cy'u Burundi ndetse n'abaturage by'umwihariko. Nibwo yazaga kuba yataha mu Burundi ariko nta kibazo afite, ariko havugwa ko hari inkuru iri kuvugwa neza ko uyu perezida Neva ashobora kuba afite uburwayi bw'umutima. Nibwo hashije umunsi umwe, ibyo byavuzwe ku munsi w'ejo rwose ku wa kane, none kuri uyu munsi ku isaha y'isa 11 nibwo hagiye inkuru hanze ivuga ko uyu perezida Evariste Ndayishimiye yamaze kuba yakitaba Imana. Ni inkuru dukesha ibinyamakuru bigiye bitandukanye, Ijwi rya Amerika ndetse n'ibindi binyamakuru hariya mu gihugu cy'u Burundi, nibyo byagiye bitangaza inkuru y'uru rupfu rwa Evariste Ndayishimiye. Bakunzi b'ibiganiro byacu, nizere ko rwose ibitekerezo byanyu muri kubishyiramo 5 kuri 5 muvuga uburyo ki detaye zifashe mwumva cyangwa se muvuga ki uburyo ki muri kubyumva
kuvuga iby'uru rupfu rw'uyu muperezida Evariste Ndayishimiye. Zari updates ndi kugenda mbagezaho ikiganiro kirambuye kuri byinshi by'uru rupfu rwa Evariste Ndayishimiye tugiye kuba twakibakorera mu gitondo muri buze kuba mwakibona.